ngambiza umzali wami wafika makafika saphe kufika la sangamthola ubaba uLubisa aphe kuphuma abaleke after that uLubisa ngithola ukuthi benzani banoxoli banale khansela lala ikhansela la selithatha iside lakhe no yazi sifuna ini masifuna amaqiniso ngikhuluma iqiniso nami mhlambe ikhansela khona elakubona ngathi mina manje kukhansela ngicela ukuthi angikhiphele i-affidavit ne photocopy yalo muntu because lana iproperty yami akusiyi property yomfana lena iyalungiseka lena ma yayisi yabona mbona ke ma le iyalungiseka babulibisi le iyalungiseka noma ngabe uthengisa indawo akho umuntu nibomakhelwane nibadala mangaka akho umuntu ongathengisa indawo ngo-9,000 especially kune-3 room ngaphakathi lo mfo wenza iphutha elikhulu kakhulu umhlangahlanganise ngamakhanda nawe uqiniso uyalazi yabona uthengise indawo kungasindawo yakhe ukuthi into very wrong yeah understand now abaningazi bendawo bafikile utata abadala kuye bayasho kwabona sindawo indawo yabazali babo so nawe njengomuntu omdala ngekuthanda ukuthi ingane yakhe ithengisa istand sakho uzozama ukuthi sibuyise noma ngabe kanjani so wena ngingazithanda ukuthini mhlambe ngalunga kanjani because that lana njengomuntu omdala kumele uphume angazi ukuthi ungaphuma ngapha conditions hlanu noma azobekwa uwe but egcineni kumele uphume because lo mfana wenze iphutha yebo and bekade spirit afuna bekaboshiwa afuna imali yokubhela ungenza noma ngabe yini mase ngabe ufuna uphume ejele yeah ngazi ke lapho so yeah into mina engiyibonayo yeah usisi yena ngiyambona ukhathazekile ngizwa ukhathazwa izitina yeah or ukhathazwa anginandawo yokuhlala yabona so mina ke ngiyohlala phi ngoba lana ngathenga ngisho so uma ngithengile umthetho wazi mina ngiregistered istand sibiza mina yabona namaphepha lestand yabona no babulibisi lanka amaphepha lawo agreement umthetho awungeni la angisho lo yebo nabe ngifuna Jesus sinikeze lawo asemthethweni abiza wena lawa asemthethweni ngoba sengicikezelwe kakhulu mawungabona nje lo mnyango lo bawuphulile ngiyabona 2 weeks back yebo bangenzisa umgcala baphula yebo bangena ke hey bathontshana amaphepha ziningi izinto abazikhiphe lapha hayi manje so kwamanje sebangene kwesi3 yabona so kula mafayile wami bakhipha iphepha ngephepha ukhishwa amaphilisi wami lapha uyabona so manje bathe uma bangena kunephepha la doctor bengibuye nalo ibhala ukuthi memorandum ucela udoctor ukuthi angenzele amanye amaphilisi bathi amaphilisi abanawo eklinika ngihambe ngiwathenge ekhemist kahle babulibisi lento eyenzeka lana ukhansela wathini kuze side nawo kwakubangelwa yini ngazi ukuthi unami ukhansela yebo ngaya kuye ngokuzwa ukuthi no bathi ukhansela uyangifuna ngiyafuneka sengiyafonelwa la ngaya ukhansela ngathatha isitori sami ngamtshela bathi okay uyazi ukuthi ubunikazi bendawo nemoto makweyakho eyakho ngoba unezincwadi zakho ungena ncwadi indaba yakho ayikho ngathi mina no nginencwadi mina lesa stand unencwadi yebo ngalanda ke title deed yami ngayomkhomba yale standless wathi all right wena indaba yakho ke ngiyayizwa so nosisi naye angimkhahlelele emva ngiyayizwa indaba yakho kepha mina ngithumela kuphi kamasipala washuta lapho ngale phone yakhe wathi cha wathi ayisengithumele ke manje so bazonibiza kamasipala namanje nalobo ngilinde mina ukuthi ngizobizwa uyayibona ukuthi into ayikho straight nje so right ngasuka ke mina ngelinye ilanga ngishayisa emsebenzini ngandlula kasasa uma ngidlula kasasa ngezwe ke kuthiwa lana kufika amaphoyisa ngitshela lo mfana bekahlala awu niyazwela babukeli niyazwela ziyathatha izithandi kodwa make nawo nabufakazi nobaba kanabufakazi mina babukeli ngicela ukubuza saya nekhansela kamasipala masifika kamasipala sathola ubhuti bathi ngidoctor udoctor makucheckwa lapha kwatholakala ukuthi akunagama lomuntu after that mangibiyela kwesi2 udoctor wangitshela wathi ikhansela selikwenzele into wrong la thina sasazi ukuthi sizokusiza njani saya ubaba uyaphosisa kwakungana tight deed la amen bengekho masiya saya sithukwa kungimi nekhansela sihambana nangu ugogohleli la kwakunganagama lapha kulela mina ligama lingene emuva mina ngaya
la kukhishwa khona i-statement zogesi. Yeah. Nangifika lapha ngathola ukuthi bathi lana kunegama lalomunye sesi. Yeah. Sabiyela kwesithuna lomunye baba. Masibiyela nalo baba sathola ukuthi sebamfakile sowukhona ubaba uLubisi. I-title deed ayikho, ayikalahleki, ayikho. Ayizange seyibekhona. Singaya soyikhipha kamasipala mangabi khona. Sabiyela futhi kamasipala, masibiyela kamasipala ngizomnika. Masibiyela kamasipala sathola omunye usesa bathi nguGugu Mbelakazi. Sihamba nogogo Mafu. Mafika lapha logogo wathi amakhansela ayaganga. Istandi sakho basithethe. Bayithethe indawo yakhe ayikini sesa. Ayikho into esizoyenza thina. Hamba uye kuLand because indaba yalapha ekhayikini ayina RDP. Just stand nendlu oyakhile. Hamba uye kuJerry Giani yokhuluma noJerry Giani. uJerry Giani wathatha iphepha wakhuluma nathi. Makaqeda ukukhuluma nathi wehlela phansi. Angazi ukuthi bamtshela ukuthini khona leka housing. Wabuya uJerry azangazi ukuthi aphendula thini. Azange akhuluma ngoba uJerry nguye lokho sakhuluma. Lana istand akuna RDP. Yayizwa le ndaba le. Nguye olungisa izitandi. Mhlawumbe ubaba angaphendula. Bofuna ukuthini baba uLubisi? Right. Mina uma ngiyakukhansela ne. Yeah. Utheke yena ungitshelile njoba yesho sesi ukuthi no lena sibhekile. Akunagama lakho uLubisi. Akunagama lalaba abantu bakaSihlongonyana. So ngathi ke mina yakufanele mina ngingabikho. Ngani ngoba lesa standless kule temporal number bekuyi 625. So isurvey beyakukhipha konke lokho abo 6 what lezi numbers zakudala vele azinawo ama title deed ngoba bekuyi temporal. So right manje ngikhani sekune title deed ithini 2032 angithi sesiphasile sibiza abantu sibiza mina. So that's why ngale ku 625 ngingekho nabo bangekho ngoba beyi temporal le ndawo. Manje musibona uthi una amaphepha walana baba? Yeah nginawo. Noma ngabe uhluleki ukwakhipha manje. Mara manje umama uthi ma last uthe mangikhuluma nawe off cameras uthe uye waya emaphoyiseni muze waya emaphoyiseni ngale ndaba. Yes ngaye emaphoyiseni basibiza nge8 June kwakufanele azonika incwadi. Lo bhuti lo la wamnika ithiphi ukuthi mina ngiyamfuna wanyamalala wayohlala ngale ngenzani azange aphinda atholakala. Into engisibuza yona ukuthi mangabe bowunephepha bekungenasizathu sokuthi uzubaleke mangabe bakudinga nawe angisho iphepha ichaza ke bhuti wami indaba okubaleka mina ngilala la uma ngekho la ngisemsebenzini ngoba ngenza ama shift yabona. So ayikho indawo engizobaleka ngilale kuyo ngibaleke yena ngibaleke ukuthi unani yabona. Mina ngihlezi ngila always ngaso sonke isikhathi. So right ke ngithe mina uma ngishayisa emsebenzini ngelinye ilanga ngiyabona beku uJune last year manginamanga ya. Yes. Kwathiwa ke kufika amaphoyisa ngitshelwa yilo mfana bekahlala. Kufika amaphoyisa yebo. Yes. Atafunani wathi lo mfana atafuna wena. Hey emadoda no mina ngisesebhizi ngiyeza lapha. Right ke ngaqeda lento bengenza kaSasa ngabuya. Ngathi uma ngibuya umfana ngamthola wangitshela wathi afikile amaphoyisa. Awu afika nobani wathi afike noSindi. Okay. No ingabe igwala ngiqonde police station. Ngathatha ke i-title deed yami ngathatha i-ID yami ngaqonda khona. Mangifika lena sanibona namaphoyisa bathe ngizwe ukuthi niyangifuna. Siyakufuna yebo. Lathi le phoyisa lesifazana lathi angisazi leso story. No sorry ngoba ngingena manje. So ngena manje angazi mhlawumbe kulaba sekuseni ngathi angazi kwathi no linda kancane kubuzela. Wangena ngapha ke ema-ofisini wabuza. Uma ebuza ke bothini ma? Ngithi mina wahlulwa yini phela amakhamera yabona mina ngihlala la kulomkhukhu lo. Waya ngangibuzi. Wena wayungezikimi mawusuka epolice station. All right no. Wena sekuthaya sikukhulumisa nalamunye ubaba ubaleka la. Mina ngaze ngibaleke mina daily. Ukhiya la mnyango kuphuma ukuthi usalenza. Mina namanje ningithole njani ke manje nangabe ngiyabaleka ngoba ngibone na izolo ngizule ukuthi wena ufikile angazi ngibufike nawo lamadoda lawo. Wayengabalekanga namhlanje. Right ke. Awu wathi ke usisi masekabuya kimi nephoyisa. Lathi no ya bathi afike nobani ngathi angazi but ngathi bathi uSindi. Wathi ya basho njalo. Bathi inkinga yini ngathi angazi ngathi ke lephoyisa no. Ngathi bathi wena umbangisistandi
so uzokwenzela yini kodwa yini lokwe 500 meters Protection order or something. yeah Yes. lapho uthi no uphume endaweni yakhe ngathi mina no indawo eyami nginamaphepha yayo Yes. but okay ke uma kunjalo ke sizonibiza bathatha umfonela bathi asumfonele manje bangamthola efonini but okay sizonibiza hlale nilindile ngathi naye ngilungile namanje nalokho angaze ngizifoni yasepolice station bathi bayasibiza uze kube namhlanje Uze wabizi 100 Spartans babulibisi njengoba sifikile ke namhlanje lana. Babulibisi. Siyabona ubufakazi onabo yilobu beagreement yakho ukuthi umfana uthengisa isitani. Kodwa uma asazi sifuna later ukuthi sizokhuluma ngayo lethi lahlekile manje. yeah no Episode 2 sizobuya. khona ayilahlekanga Yebo. isemphumelelweni komunye wakithi Ase belief yeah soyicela. so inkinga Yes. ukude lenkomo zemakhaya kube ula ngabe ngiyagijima manje ngithi hlalane ngilande ngibuye nayo No, khululeka i-title deed ngicabanga ukuthi ibaluleke njengayo le phepha lelo Yeah. liphethe lana. So lona khona ukusela lana babulibisi siyacela sizobuya for i-title deed le yakwamasipala le okhuluma ngayo le semthethweni. okay Sizobuya okwamanje. Le title deed yenziwe nini before mina noma njani uyithole nini Yazi yiphi mama? Ile uthi wena uthi wathi mawubuyela kwesi2 wathola ukuthi seka register. Sebamsayinele. Yes, akusho Ufuna wena. kuvakala ukuthi bamsayine la ngubani la labavumelana naye ngoba mina bese ngikhona yafuna masipala ngiqhazele ukuthi bamfaka njani mina sengishilo So ukuthi complain sengifikile anyway, yes. ngiyacomplaina ngiyasho ukuthi usekhaya bona bamnika i-title deed Yes. leyo right singaya kubo doctor bayichaze ukuthi bayenze njani le No. bajikisa umzali wami sifika nabo kamasipala ababukile emehlweni abatshela athi bantu abami ngeyami lenzawo leya mntwanami lo swela indzawo bona bathatha babulibisi bayamfaka Uma uke waya nawe kwamasipala. sibiya naye kamasipala wasuke Ungenagama emelo lomuntu. mama agula ungumuntu eshukela ufaka ipampers weza wabonana Uhamba kanjani? nekhansela Yes. agula then ikhansela lamtshela ukuthi bazosibiza kube ngimi kube nguye ubabulibisi nomama azange basibiza masifika lesiyobuza ukuthi sesilindile umama ufuna ukubuyela emuva ene sekunomfana olimele emelo laba kufanele mama ayombona umama ngumuntu ongakaphilanga kahle masifika lena abo doctor basitshela ukuthi ngeke baze basifake la mina masengibiyela ngedwana doctor so yalikhuluma iqiniso uthi hayi indawo yakho vele sekuphelile ngawo mina ngizange ngithi ibi-title deed beyikhona from that 2000 and bani Yes. ngabe simtholile ku-computer kusho ukuthi i-title deed yenziwe manje mina sengifikile izochaza kodwa yena ukuthi iqala from nini uyi-ownele i-owner stand from yale nini. title Yes. bamnike nini Izochaza ngoba mayifika nayo. u-title deed ifuna kusayine ikhansela Yes. ikhansela ngaya nalo first lathi akunamuntu njengoba fakazi yamuvi yangifakazela uthi manje bathi akunamuntu Yes. bathi la ngokuthi kwakunganamuntu ubabami bekahlale emelo sihlale emelo Yes. baba bekangakhona ukuthola i-RDP beyivela kuma-computer indaba yala le-625 Yes. akusho ukuthi ikhishwe ngile survey le-625 Yes. ya mara ku-computer beyikhona I know. Akuyezwakala make. beyikhona Kuyezwakala babulibisi mhlambe ngabe khona ufuna ukuchaza futhi. hayi mina nginamagama mina Yeah, no, kunjalo. Makufika isikhathi kuba netso mama zala. Nazi asenze kanjani njengoba sithi isikhathi sasafika lana. ibonakala ukuthi ifike nini isayinelwe nini Yes. yes ngoba nokhansela bekufanele angichazele masifika la sinabo mama sitshele ukuthi lapha sekune-title deed indaba yeni mama izoba yilong process atshela umuntu omdala ayizwa indaba Yezwakala, azange yezwakala. asho njalo ukuthi kune-title deed masiya lapha sibathola boyi-2 bathi akunamuntu Yes. sekunephepha futhi No khuleka make khona No, isiphatha alibuyele iphepha, libonakala. niyazi bafowethu right wrong asipromote into ezibhedako sipromote ukuhle kuphela iqiniso lizovela ubaba uthi nayi title deed so ubuya ku next episode uzosikhipha sophinde siyifunde futhi phambi kwamehlo wenu babukele emakhaya noma ngiyathemba uzocola kodwa mangabe ubaba akafuneki la ekhaya asivumi usahlala ngafuneki noma mama ngabe akafuneki la ekhaya nazi itina zakhe kumele azilande right Ukwakhela wrong abantwana. lemsalute